Prestižna filmska nagrada Oskar dodeljena je 92. put. Dodela ni ove godine nije imala domaćina voditelja. Film sa najviše nominacija, čak 11, bio je Joker. Irac i 1917. imale su po 10 nominacija. Brad Pitt konačno je dobio glumačkog Oskara, a južnokorejski Parazit je počistio ovogodišnju dodelu. Osvojio je 3 glavna priznanja za najbolji film, za strani film i režiju, te je tako južnokorejski film Parazit postao prvi film koji nije na engleskom jeziku, a da je dobio ovu najvažniju filmsku nagradu. 3 Oskara osvojio je i film 1917, a Joker samo 2, baš kao i bilo jednom u Hollywoodu. Ovo je spisak svih dobitnika 92. dodele Oskara. Najbolji film Parazit, najbolja režija Bong Joon-ho za Parazit, glavna muška uloga Joaquin Phoenix, Joker, glavna ženska uloga Renée Zellweger, Judy, najbolji strani film Parazit, najbolja muška sporedna uloga Brad Pitt, bilo jednom u Hollywoodu, najbolja ženska sporedna uloga Laura Dern, priča o braku, frizura i šminka Bombshell, kostim Male žene, specijalni efekti 1917, fotografija 1917, montaža Le Mans 66, scenografija bilo jednom u Hollywoodu, adaptirani scenario Jojo Rabbit, originalni scenario Parazit, originalna pesma I'm Gonna Love Me Again, Rocketman, originalna muzika Joker, miks zvuka 1917, montaža zvuka Le Mans 66, slavna 24 sata, kratki igrani film The Neighbor's Window, dugometražni dokumentarac American Factory, kratki dokumentarac Learning to Skateboard in a War Zone If You Are a Girl, dugometražni animirani film Priča o igračkama 4, kratki animirani film Hair Love. Ono što je također obeležilo 92. dodelu Oskara jeste nastup Eminema koji je odrepovao svoju pesmu Lose Yourself iz filma 8 milja koja je publiku sinoć digla isto kao i kada su je prvi put čuli davne 2002. godine, a koja je čekala punih 18 godina za svoju realizaciju upravo na ovoj sceni. Podsjećamo, Eminem 2002. godine nije se pojavio na ceremoniji Oskar jer je, kako je on rekao, spavao tom prilikom, ne očekujući da će baš on biti dobitnik ovog prestižnog priznanja.